Inglong habar ke do mai ti munga rongalong non puan ka kaching thura to mon jab dam tila. Kang thilang solang sunalong kapalang media phan puthot sai ke deng pot thu. Kai phulang solong Assam Darshan pen ki deng scheme asai ke claim ka sa oi. Dikrut sarpo aboha nanglitum anam jum hek pen chume sen akhan an long iji ladak nanglitum karbi kitun ke danga teng pensi long poniji kelong jia sona monglake hantu me hek kangmoy kalangdang hanserang han hipi ki phi chatni dumke karlu phak ok ki up phak ok slice fry phak ok ki phi phak ok ki mung lang ok ki up lang ok fry vo ok ki mung vo ok han la penan parta VIP AC room longponeji komania hemjong si birthday party pangri pangdona mai la pen kaprek ga chai megalongta nangji pulote long ichi aprang pen ke pathi ke jia phan 8761940579 lapen 9365239862 along humri lote longponichi lapen mingche bi ikha ajo ke sangje par saisetami ingdeng hini asian deng ingpu poniklo dikrut sarpo aboha adim lake dongmoka karbiang long Kardom pinya da Abirta long pen elisa mi jirbon kilingpi nonar juik tha birdang ton pen Lakhain koi raphoni lip MSC constituency ke parlo koilamati pen kilometer in koi so se kahelo hako phusar phisara kai hut pen kabuche rong maiti mung havar pinyarni anta kaching thura to mon ke jab dam dire ka phuthak KACCM tuleram hang phan kapachini Karbi Anglong district precha mahavar long ke penang an kaching thuru na birta long dun bomlo lapen alam setame ahoklo bonta ke ong dung havar long ke pinyarni anta kaching thura to mon ke jab dam de pinta dula Labang suang thekla ke lakhain ko raphoni lip constituency ke parlo koilamatia havar pen kilometer in koi se kahelo maiti munga rongta isilo labang so havar along pangrum pet rong krisir ke andang doji bonta pinyar ni anta sokar pen akirap ki pon asimsa thangna tawelang kusi halaga ke dukrong arara tumpen hirang ke kahumri da mahut na chithan do labang so havar along ke mesen ka chilenga to war pen chenglo kijuna lang Rihing ame se kachilanga hem la pen usumara tum ke mesen lu kachali hem anta avelang pusi rap pen jipo Sia, kami transmit ni wilos misung marong hawar lake silunyan pen kahelo kilometer petro andalo lasin tum arong kasi sang nai lake lang yang kita pen ajok tuwar kabi pen lang hiju na pan kasi sak lasin tum marong hawar along kami la persona kisung itu lake tum kami ning dulu sonsi la bangsa rong long yang tingku konti dia pan usumar lu charli asuma pan kami ke pon tuwar kasi sak lang he pen lang pleng arve kijang kahelo pen ajok tum kasi sak dolo lapen lu charli hem ka bidet ajok tum heloving lamati lapen silunyan kilometer petro lapen lamati na kilometer enerkep kep an dagoji labang pradin sikum charli pan usumar pan Lasinon KAC kachari bom CM tuliram rong hang pendang lok KACCM ke mantang atung anta maiti mungarong habaralong kahumri damabang ave pinlang puta nang pachini do reti maiti munga habaralong ke do rong krisir kep araratumta kaching thudun che phan ning ke hangdo lasi KAC long CM ke man sarang bong pen kaching ki menai la pen aning ke menai ACM tuliram rong hang hin pen arni sibak apor ke me ke long ahut klardak alam kachini che phan nang humri ra kaching thura warsai nang tipon vek thapusi kisung ke phobek maiti munga habar ke do araratum pen kachuni bi pa do ponenti Ting hona sar ramrong hang CEM nali phan ni tuma hin ba kachini riji ma tinili hin ba kachini liga lehelo nile tum da mai timu rat a havar along kido rat tum nile tum kido ko sungne ke lehendo nile tum tuwar ave la pen lang misen ave la pen se gachi lang a hem avar side misen timalong ave so pen a jok sin nile tum osumar ni tuma somar se tuma somar loga charli ki dam ki bang sitame lang the lang pleng lang phansi nilitum narlo suni la pen jo pangbeng anta nitum lang kung si ki donang lo
la penang parta ditum si ka chilang bu chitame war kitam war sai ka misen ka videt pena joksi ni tum ka char chong pen asa medam nanglo la pen kisu hi pojok ana kisu le do chitame ni tum ke thang hemlong dunang ko asosi nang mandalo la sonsi nang plang dalo la sini tum arat aphan tum ha war aphan nangli hin pen non amat dito phan tuwar la pen si kachil lang ahem avar sai ki minji aphan la pen lang mesen pen kilong ya phan nani rapek hapusi nilhin pen achini dile Koilamati pen Samsonic T Karbiang Live. Kangthilang solang sun kijui kelang adi malong anso se kapalang media phanpura kidam tanga porahut CM tuliram rong hang pen lam chak chipite kanglo bang solam chak kachi pipo na teng pen kidam tang pai pai ni phai pho arni puthot kangthilang so kapalang media phan KAC deputy chairman Rita Singh hi contractor PWD yatum kangthilang so kelang chari padoda Kangthilang solang sun kijui kelang adim anso se kapalang methu japhan asona son sarkar sim nang pale thupoku kidam tang jakhong ni phain ko rapli arni lam chak chipite kanglo Bangso tengpen kachipapling ponche phanpura KAC deputy chairman Rita Singh hi phan pin khat ponsi kidam tang pai pai ni phai pho arni kangthilang solang sunalong asona son sarkar scheme pen kasalam ponje phan siding pon thutanglo KAC CM Rarathing no kaningje pon tengke bangso lang sunalong paver block atwar lang sunalong pali ponpo Lapen alang roi suding retaining wall children park salam pon pu kaning je tengpen kidam tang pai pai ni phai pho arni KAC deputy chairman Rita Singh hi japon linsi contractor Mintu Bora PWD Gulab Kro tumpen kelang charia siding pon Kardom karbing long live kelang ratum don pini nil tum karbing long live pen ladak kangthilang so kijui kelang adim long sidolo chukadam tang tarik ko rapli ni CM tuliram rong hang lapen karbing long tim atum ladak ke bang hut alangli anso se kangthilang so kelang kijui kelang adim anso se permission ji phansi alangli puthot ladak children park lapen retaining wall lapen labang so towar non ni lang paklang poring tung non bang ke la so towar bang ke bihek lang jo labang ke kangthilang so alang su na long an ke dam adim lo ladak bang ke non mat ke atowar la hero atowar bang ke atowar bihek lang la sa so towar se non pathe ponpo lapen retaining wall lapang so arroy along ke tu labang arroy lo kangthilang so arroy lo la so arroy ari bang ke retaining wall si dak pen halang sun an pale ponpo lapen retaining wall labang so long le fill up si ladak same children park semar ponpo lapen pini kangthilang so along dak deputy speaker Rita Singh hi lapen contractor Mintu Bora lapen Gulab Kro PWD staff atum same dak na homri lo lapen alang litum non man adim bang survey pon tanglo si la so teng pen sian sar da kangthilang so phanang kang hon thik ajoy ne si tong sekot pen nang le rok lo la sum non mat ke la children park si nang le lo pen retaining wall pen to wall da nang le lo nge lo so pen api bang ka prek nang le thubom ni tu si ile tum kahin ben da chini dum lo Kangthilang solang sun development committee mai phu la pen chun bang atum pen setame CM tuliram rong hang la pen KAC deputy chairman Rita Singh he phan chorolam thei pajur pon da pen phalang sun an cameraman paklang labang non mat ke adong si dolang jo adong si dolang stame labang so adong long stame long le fill up pon po lapen long le fill up pon lo pulo de labang so aro yari bangke retaining wall si do pon po labang so retaining wall do de apisi ladak long le fill up po dak long le fill up apisi ladak mini garden mate children park si tame semar pon po lapen la so towar si tame labang so towar si tame non bangke pathe pon po lapen anso se palang media phansi dak local MSC deputy speaker Rita Singh hi alang li kapor ipon lapen CM tuliram rong hang alang li dak kangthilang so alang sunan so sekelang kipa media phan alang litum bori pon bom lo denarong pen Bikram Teron Karbiang Live Kidam tang pai pai ni phai pho arni ingdeng trokner kebra troxi Langherang Baptist Church mahang ke thegani Langherang Baptist Church along Ali Racham pen katalon padupon NKBA ke parlo monduli Langherang Baptist Church ingdeng trokner kebra troxi mahang ke thegani katalon padupon Bangso katalon ponahut dikon Joy Singh rong pikachari pona mailong risoi jang rapchun bang dirchuna rong pie hin pensi hastrolam the jai pondo
lason si arna malam the associate pastor thong teron pensi than pajir mi pon melong nkba Christian education achunbang Abraham taro penchenglok penangan ke the kiding arara tunta chitong bunsi mayor dp do Kiro karcho mai bang chengpon pe prang pastor he mai rong pharpen langharang baptist church lama inthur ponsi sayang deng ke do anta bang chengpon lo ingdeng trokler ke ba troxi langharang baptist church amahang ke thek katalona ni pen pachiton dunsi hsslc la pen bam deng misen pen sablang kachipo undun abang hubang phia tuma phanta karcho sai pa do ponsi sayang deng insamjin pen pachun pon lo Puloni pendir chuna rompi karbiang long live. Kidam tang pai pai ni phai ke thomarni dhansri long drugs pen kaching nang lok abang phu police ari deng pen ke kajia phan kabor yahut police helia mu ke ro pen jok areng ke suna. Kidam tang pai pai ni phai ke thomarni dhansri police atum ka khuru asai ke deng ahut ihum AS07D 0007 Scorpio garia longpen kuti troxy so se anam ke dwara kia hormu mate heroin longpondo laso hud banghini drugs abe haklem bangphu after Hussein pen Sabir Hussein atu baphan police atum net cheklo laso phi banghini phanta ni clear farman police ari deng chibi ponsi kedam tang pai pai ni phai clear ni dimapur an drugs ke tarlip damcha phan ke ponahut after Hussein bang ronga pahar chingden chiralong ke kajia phan kabor yahut police atum sai jok je hele pen ke abdunahut akeng along heliamu ke ro pen jok penang anareng sunanglo areng ke so after fa phan tong se kot pen dipu medical college along se ke langa phan pon 211/21 under section 21C/24/29 NDPS Act itu dengan tu manu dhora isle original manu tu rimamon ami rimar pesat tak tal logoria plek tal jor to manu dimapur phale asle itu দেখাব কাৰণে আমি লৈ গৈ আছিলে পাৰ্টি লৈ গৈ আছিলে ধনচিৰিৰ পৰা ডিমাপুৰলৈ লৈ গৈ আছিলে তাৰপিছত ৰাস্তাৰ মাজত সি অলপ নমুনা কৰিছিল হিচাপ লাগিছে বুলি গাড়ী ৰখাব দিছে গাড়ী ৰখাৰ লগে লগে ইউবিচিটো ধাক্কা মাৰি সি পলাই আছিলে পলাবৰ চেষ্টা কৰিছিলে কিমান নম্বৰ ঘটনা আছিলে স্যাৰ এইটো অনুমানি টাইমটো ইমান ঠিক নাই কিন্তু অলপ আন্ধাৰ মুন্ধাৰ হৈ গ'ল টাইমটো ইমান খেল কৰা নাই তাৰপিছত লগে লগে পাৰ্টিত ৰখাব দিছিলে কিন্তু সি বহুত চেষ্টা কৰিছে এতিয়া উপায় নাই তাকতো ৰখাব লাগিব সেইকাৰণে তাক ৰখাবৰ কাৰণে তাৰ ঠেঙত একবাৰ News Desk report Karbi Anglong live. Duarbaguri constituency ke parlo kaipolang solang sunalong kapachingthur ponji puamen pen Assam Darshan scheme pen kuti kutia tangka deng pontera phisita sai ke claim ka so oithu ongajok ratning kang samse ke chepaklang Duarbaguri constituency lo ke do kaipolang su polang sun kelang miajok Tiboktera district Jasamet Golaghat Jorhat Nogao pen anta kijui kelang aphan kebang ningkreng barlata chimit me Bangsolang sun non ko anma kelang me ansu se kapalang me pon thujia phan mate kapaching thur ponjia phan pura sarkar pen Assam Darshan scheme deng ponlo Bangsolang sun along pangrum pet sikakuti troxira tobor sir ke batang ka panong ponlo setame isi ning ke oida me lama bangge ladak sai ke klem pona sai do anta kasa oi sai de Apransinili Karbianglong live kelang agada tuam phan kapachini kan tu non nili da kai pholang so waterfalls along sido tasi arjulo je labangso waterfalls dung gitu kai pholang so sora tu nang thalo je Assam Darshan den kideng scheme penangana ke kechok che dokok kusipu tasi dak lang lo je athe labangso tower kaselam 2 km tan da dolo laso along 6 bridges do dolong long from do tasi labangso dolong pen puka cekap dia fan ke la tadi si apalah si stair bonai tu segala bang so stair ke bonai ke la ke room kontong meyo ada dhalai me pin asake la ke lang ke thiu ta ani sida hale khak sinang kham lo onda lang le pon pedes me la bang so dilong ko mane idur bak ke chong ko ta me la sila pusana sai ke oi ke klem mang ke la ke ni tu me athike da department official so tu sine ke lang nang gi polo la ke son si penang din mang ke adlong mang ajam pas pachi he pena pot lang la putra dukok haputa dukok ko kedam ke ba kasik sak do silang ke hut labang so dilong penangan ani silom lukte lukthilo
pen penang ana plaster tobar mukha ke kahenu sosi to kolo asila dak department officials tum prabjin den bagra na kelang rala contractor tum ko re paklam thunai gi pusi dagara tum chini Atangka ke kuti deng ponlo setame kachilenga towar food bridge pendang lok penang na sai ke claim pon kasa oi sai de lasila soputa ke chok che ko mara phan lo ke jong dam po towar selam dun chit radatum kachileng che torok la pen food bridge le semar dun chit pusitame radatum kateroi phere meme lasila dagar pu ke do sai kam SDO je yatum kachilang dun de joglo pusi koidam meme lo Kidam tang pai pai ni pai por ni karbiang long life pen kahumri da mahut rong asar la pen maker atum kaning je tengke bang solang suna long towar de long pen tang lok ke do an kaching thura sai ke klempon anta puthot selam thu pa menang ji athenon ningkreng apor kijui kelang atum bang pi ji pusi ningje pon Kai pulang so alang sun kelang dam ji pu atowar misen nai pura sarkar pen ni tum phani si skin pilo misen lo la pen chehok lo ni to akero pilo ni tum ke dam ke bang hubidha po la pen ni to aning ke thege la lo dang ni tum rong ke ni to rong asor la pu la so towar si kheti bati la pen ke ni tum na ka do ko ve akam se tamel la so towar si cheleng lo asila bangso atwar dolong he hoina salam pi potani to prangke ningarong lo theke lang pleng ho sitambe ni tum kidam ke bang joy ke pu si matha lo bosita non theglom lo bangso alang sun kedam atwar non nikani sianta pleng pe da sonla monda penanga na dim ke no theglong lo la pen dolong he hoi ta lang the lo bute kanglum sai ason si lang de lo o committee tumta lang dun lo sitame asapso alang tum cebor idun chotna lang polo setame lakado ka we kam dalang tum chelangan bom seta alang ni tum hanta alam ka rije pinita do asi alang tum pudun reta henodak achanta alang tum dulu labak so towar ki tang nam tiklojon kan bagdulo ini kela so towar ki ciklojon thom si pura ke dula astame la ciklojon thom vet pen sila ana ki henu thek ponong lok lo sini tum mangera tum pen ke ning oi ta gidulo Jongpon me karbiang long lo langsun ke klang dopi hala ha dim ka paching thur jia phan sarkar pen sai ke deng dopi seta ajha contractor la pen department asai photum ame thangali phan kachema tharong jok asaya bangke kasa oi dokok titi lasila so teng pulote karbiang long tourism anat ko an paprang dun po dolamara pen arji sonong phar karbiang long live India Railway Catering and Tourism Corporation Limited a hinpen kijui kelang atuma pharman Pilgrim Special Tourist Train Agartala pen Goa long an kapachiling ponche phan chisik pon kijui kelang aning ke hangara phan isi Abirta ke me nangli hem ke do pen kaselet pen kijui kelang damche phan nangli ning ke hang doma jongsi do pulote kebang jichi tini phai thom kep arni Agartala pen Goa rong supialong an kapale damche phan Pilgrim Special Tourist Train thi hek pen PST tiawar sai pathik ponlo Bangso puta kedam tang pai ni phai por ni India Railway Catering and Tourism Corporation Limited a hinpen DPCKASI hemalong kapadopon pherang kia mailong si pangdak pon Bangso ka chileng pon ahut Badarpu Guwahati New Bongaigaon New Kuch Bihar New Jalpaiguri lapen Malda town along ansi Pachington Choji Gwale dera PC puthot Agartala an nangchiroi thupo First journey to start about 30 September from Agartala ahikene itoko 11 lage khatam hobo suno jumba passenger Guwahati pora boarding koribo yoto boarding gate hobo 1 October pora aru Guwahati takene deboard koribo aponar 10 October Guwahati to Guwahati jodi kunba package to loy ba train booking kore to package 10 দিনৰ ভিতৰত তেখেতে গুটে গোৱা চাই কেনে ভ্ৰমণ কৰি কেনে আহিব পাৰিব আচ্ছা কাৰ্বি আংলং এটা যদি এই ট্ৰেইনত মানে Bangso train along Guwahati pen kidun je tumke preni phai sierni Adap pensi barpo lasi Bangso train ka chelenga package ke andun je tum sleeper class along Sikasuri Cresira Pharo ke thomra plikep lapen AC3 tier class along Sikasuri Craner Kepra Pharo sir kep an tikera nam pinangpo Tikera banke online pensi inthan longji lake IRCTC website kalite e-ticket agency long pensi long ponji pusi IRTC head Biswajit Das pen pherang ke amai long pangdak pon September যোনটো আপোনাৰ আগাৰতলা লামডিং হৈ গুৱাহাটী হৈ কেনে গোৱা যাব এইটো স্পেচিয়েল টুৰিজম নৰ্মেল টুৰিজম ট্ৰেইনৰ নিচিনা নহয় এইটো ট্ৰেইনত AC প্লাছ স্লিপাৰ
দুটা টাইপ অফ পেচেঞ্জাৰৰ কাৰণে সুবিধাটো থাকিব এইটো চাৰ্কুলাৰ ট্ৰেইন হয় এইটো আগৰতলাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি কেনে গোৱাত যাব গোৱাত গৈ কিনে 3 ৰাতি 4 দিনৰ কাৰণে আমাৰ টুৰিষ্ট যোন পেচেঞ্জাৰ যাব সিহঁতক টাইম দিয়া হ'ব ঘূৰাৰ কাৰণে প্লাছ ৰিটাৰ্ণ আকৌ লৈ আহিম আমি এইটো জাৰ্ণিৰ স্পেচিয়েলিটিটো কি আমি ট্ৰেইনত অকল ট্ৰেইন টিকেট নহয় গোটেই টুৰিষ্ট পেকেজটো দি আছোঁ এইটোৰ লগত যোনটোত আপোনাৰ ট্ৰেইন জাৰ্ণি নিউজ ৰিপৰ্ট বিক্ৰম ক্ৰো কাৰ্বি আংলং লাইভ পিনিয়া দাবা বিৰটা কেলা 5 সিকাং তনিগলো